ka channel thir tu le ngai thatu zong te chi bai ve pule tun tu ma chuan MILAR te zinga Pathian ring tu thatak tak te kan un tar lang ve don ani MILAR te zinga hian lar du na wanga an tharau phalta te kan renewal towa tun tu ma chuan Pathian phatsan ve du lo te I lo clear ho ve tiang tun tu ma karun tar lan tur MILAR te zinga hian kan mel riat demo kan idol demo an lo tel ve ni chuan comment section lama khan inun tar lang ve don nia pakhatna Jim Caviezel kan ti to chuan ring tu te thinlung khoi Isua film Passion of Christ kha kan mi thang saber nge yang Jim hi Christian chung kwatang sailian ni in Pathian hian ama ringa atana rin omte ahmang thin ti zirtirna noe sailian ani chu wangin Jim po hian chu Pathian ko na chu ngakin anuna mang chowa ti chuan kumsom pa komi ani in chu ko na chu dong ta ni khat chu movie enzo in lampan turin kara chuanga chuti lai tak chuan a thinlung chu actor ni chak nei na khata mase adin bunle a seile na thirin ati chi rola ngai lo mase Pathian ko na chu ngai poimo in film industry chu alu chilve ta ni ti chuan kumsom thum pathum mi ani chuan anun zong thak dang lam tur phone call adong ta Mel Gibson ne tang ni in Isua le ma chang tur som na ani anun pumpui rin na thang lian jimatan chuan hei hi thil thleng pa ngai mai ni na ngai lo Pathian ko na ninge ya ngai in chu role chu alatani Jim hian he film a siam laia a thilton hypothermia wanga thochama omte ada ru pelte rosa khai kana ni laia tekina den te chu a no interview na te a soi ur hlea kei chuan a lem ka changmaya Isua tornai ro atak takani tin he film atanga anun thak dang labani dan te chu a soina sa hle thina ni Jim hian ti hian a soya kanuna Pathian ko na don hun kan nei veka alianemo atemo chu ko na chu kan zom don nge don lo kan rel felangai ani ati panina Lenny Kravitz musician bon tak Lenny hi Grammy Award po lo dong to ni Lenny hian a sa khowun chungchang hi interview frang a soi fo thina ama hi Christian thatak nin voi khat po a interview na tharau thiang hlimina a chen chil dan tele chu ayan nuam le khak lel dang anei lo thu te soi chuak hiala gospel la tam tak chop chuak toin ano pan lai tang toin ring tu thatak alani zelani pathumna Nicole Kidman hi ila khelo ni chuan sangni som paruk sangni som pariat le sangni som pakua actress lo hnim zol li san siam poa lo hnim berpol ni chho char khania aquaman film a po khan tuipui lalnu anti achang tupa ber nu angin ain lanani kha a role te he so thin em awangle a mel that em awang hian lemchan khowela chuan threlo anom om nuwe Nicole hian interview na tam taka arin na chungchang he soi chuak thina a thian tele a chung ten Pathian omarina wanga an nui so thin thu te soya a fa te po biak ina hroi thina wanga voitam a ti a hlo thin thu a soyani Nicole hian a fa te hi en kol thale maya mobile phone po an khoi hun bi tur mumal takin hun bi siam sak thapa social media in afa te chu anti che saka phal lo thule anlen hun thlenga ring tu thatak an nia du thu a soi thin bokani palina Orlando Brown actor le rapper Orlando hi Disney tanga mi te hriat lo an open lai tang to a run lar hat khania khati hun lai khan Orlando hian lar zo lowin zu le rui hlo a khoina sa thin leya arol tharnun pumpui deuh tho chu drugs ti sang nen a hmang chho hi ni bera achungte mang ang chu psychiatrist ne na te an throi fowa mase omzia reng anei theilowani amaro chu tuna Orlando ro hi chu mithar hlakani towa biak inate ate semani soin Pathian in angul veina ta achan chua dan ro pui tak te chu in chuang takin a soi ve ta jok thina ni pangana Davis Suchet actor lar le hmingthan lemchana thiam awanga award tam tak lo dong to achan to na piang hit rang mai David po hi Christian thatak mai nia sangkha zakwa somriat parwatang khan Pathianina amma talen ada thatak tak mai chu apetu Pathian ta na hlan tu na neilian leya chutatang chuan documentary le film tam tak siamin ama an interview na le show an nei na huna pianga arin na chungchang asoi chon sa hle thinani parukna Ben Affleck ti to hi chuan
mi tam tak ril ruwa tu dang nilovin Batman alo lang ngal thina a chan po eng dang wang nilovin a role te a ne so thin em wangani a film dang po a hlo tlingin sumla ala lut turu hlea award la ni se adong hnem to khop mai amaro chu khovelina hlo tling kan ti neilo tak po an lo neilo kan lo ti fo thin te po hian Pathian an nei miau lo chuan an nu na hlimna tak an neilo fo thina chu tiang bokin ben po hi hlo tling viau ma se anun chung rila ruagin depression anei na sa thin lea chu chuan zu le rui hlo a khoi tirna sain khovel thila atan na sa thin hle maya ma se hetia beidong taka omlai hian Pathian chan chu na ro pui tak achang ta ni tin a interview na soyani tuna chuan ben hi in khom na tele gospel function sang atel na sa thin hle ni Pasarina Gaby Douglas artistic gymnast African American te zinga Olympic individual all-round champion ni masaber Gaby hian alo mandon zong chu Pathian wangani tin soi zel thina arin nei voi khat ma aza puina thup ngai lawani a soidanin athil tina engkima bible chherle tongtrai a kha tham ngai lo thu asoya chu chuan ama achakna le in rin tokna asiam sak thina ni ati hun harsa ato chang point tongtrai na chu a in nga na lian berani ati bogani pariatna Terry Crews hi chu i hriat nu nge yang American actor le comedian lar em ania AGT anti American Got Talent an host hin khani bok ila hriat lo takin Terry hi Christian thatakani a Twitter account angin Pathian thu hril na sa hlea a followers tele a fans te nena Pathian an rin ve theina na satakin ma ala thina a interview na a soi fo thin chu Pathian nei lo poizia hiani hei mai ba ka hian MILAR te zinga puitling film tu lo le dodal masaber te zinga mi ani bokani Pakuana Kaya Jones Canadian actress le artist lar tak Kaya po hian a social media platform chu mangtang kain Pathian thu post nan le mi te fuinan a mang fo thina ani hi American girl group lar tak Pussycat Doll original member ania kumsom pani mi lek ani tang toa music lu chil to ani wangin mi te ngai san le lompo a hlo viau thin reng ani tuna ero politics lama azung lut ni om takania athil tina pianga Pathian mal somna adong na sa ati thei ome somna Romeo Miller American actor le rapper ni bok Romeo hi kumno pangte ani lai tang toa lar le hausa em ani Lil Romeo ti hriat lar apa po hip hop master anti thin mi te za kai em master pi ngei mai khani kumsang ni som paruka Miller hian a interview na hum bible study anei thin zia thu te soya a social media account rang Twitter Instagram le Facebook apo Pathian thu a post photo social media a thil post atanga inte tur chu ni haulo nain tun thleng hian ring tu thatak le Pathian nei tu ni zia atakin a mu theni ole khati zong khani le phot mai sela Khovel mi van nei birthday tu tange niang kan ti chuan he khovel dam chunga khovel pum huwa pa mi te hriat lar milar ni bok khovel thil zong nei boka Pathian ti em a Pathian thretu ni bok hi ani nge yang milar kan ti te zinga po hian Pathian ringa Pathian von tat tu te an om ang bok hian an tharau setana ne na khalta te pon oma lar du wanga setana ne na an tharau khalta heng milar te top na ero lungchiat thak tak le mol phau thak thakani thungani kan bible chuan thufing te bung som ni pani changlia khan in ngai tlom na le lal party man chu sumte choi moina te nun na te ani alo ti ni ole kan video te thailo ti ve ni chuan like de subscribe mi lo me sak ve theu donia